Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Filipos Kapitulo 2, versikulo 14 aginggat 16. Iti uray anya nga aramiden yo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo, kat nadalos kayo, kas awan mulit na, nga anak ti Diyos, nga agnaed iti lubong anapno iti kakadakas, kan managbasol at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nanang, tatang, mapanakon, amang ano adan ni Miyang agururay kanyak di tarwar. Nakuna nangamin kanyak iti kalman, adagasin na kano, tapno agiddan kamin amapan iti pagadalan. Ala, wen anak ko. Ket agan anad kayo iti dalan nyo Wen tatang. Sana bale, manula atawanen makalpas kayon iti sekundarya. So marunong tumanen ti kolehiyo, aging kaamalpas kayo. Wen nanang, tatang, matungpal ti kunayo. Ala anak ko, nasaya at launay. Dayjayan ni Mia, pukkawak, tapno tumalyaw. Dinak makita tanak katalikod amang tangtangad ka dagiti bunga ti salamagi. Mia! Mia! Mayat ti tatangadam ka dagiti bungat salamagi Si kamat gaya, Mika. Wan! Nagmayat mo ti panang tangad mo kadagiti bungat ti salamagi. Sana bale, tainton aggaputa iti pagadalan. Ipakada ta iti akin kukwa. Dumawat tanto iti bungat ti salamagi. Sana bale, nasingpat mo ti akin kukwa. Wan, Mika, maayatanak ngamin amang kitkita kadagiti bunga na. Sakit paborito ngamin. Ala, inta nga rodan iti pagadalan. Maladaw tan. Sige. Wan gayam. Naaramid mo kaditi assignment tayo? Wen kabayatan ti pananguray ko kan kadagiti kaadalan tayo amalpas nga agdalos ijay room. Rinugyakon. Ay, kasjay. Nasayaat nga rod no kasta. Sapay no daduma. Nagad-ado ti assignment nga itid ka da tayo dagiti teachers. Ngam nasayaat mat tapno makaado tayo iti maadal. Iti kasta. Saan lang nga iti unag ti pagadalan ti pakasursurwan tayo? Wen Mia, kan maysa, adamot libro tayong abasahan tayo. Good morning, class. Kumusta kayon? Naaramid yung kadimat lang ti homework yo. Yes, sir. Nasayat no kasta. Ipasa yung nga rodan dagiti assignment yo. Yes, sir. Katsakbay amang rugi tayo. Saludsudan kayo. No makit-kit tayo amarigrigatan kan madagdag sanan dagiti naganak yo iti trabaho da. Ket agis eskwela kayo. Anya ti rumbang aramiden yo. Baybayan nyo kadilat ta ida. Ay, sir, no siya. Uray agad adalak. Mabalin kulat ta atulungan ida. Makatrabaho aklat ta. Kalpasan ti klasek. Kan, adapay mo't Sabado kan Domingo. Kasta ka di. Wen, sir. Kat si kamat ngay Mia, anyamat ti makunam. Kwa. Sus! Kasano kumangay nga day bagana? Katawan mat naganak na day ta? Bonbon, saan anasaya ti kasta? Saan ka sumungsungbat no saan da ka pagdamdamagan? Naawatam ka ditimbagak. Wen, naawata? Ala, agulimak ka nga rod. Oh, Mia, anyamat ti sungbat mo iti saludsod ko itay. Sir, kas ka ni Mika, isumat lati aramidek. Ngamin, uray ibagada nga adas sa nikwa dagiti dadakkel ko, nga ipatawid da kanya. Ngam ko na dalulo kan lola. Saan nagnanayon nga adatawid asa nikwa? Iso anas ka nga agsalo kagakmatlaang. Wen, husto. Taamin abanag, adda pagpatinggaan na. Saan tayo amang namnamalatan kadagiti ipatawid dagiti naganak tayo? Isu ang masapul asursurwan nyo mati agsalokag. Tulungan nyo dagiti dadakkelyo.
Saan yu anam namaan nga addada kanayon ng agtrabaho para kada kayo? Ta saan nga agnanayon kat napigsada? Dumtang ti panawon nga agkapsot da. Isu arumbang laeng at tulungan yu ida. Oh, Maring, bakit? Adda ka mo't gayam dito yung agpidpidot kadagiti nagabunga ti kape. Wala kay tani, nagado ti agtinag. Sa nabale, into nawan sarak ti anak ta, tulungan na ka ngagburas kadagiti kape. Wala kay. Ay na, naimbaglakit din tanatulnog ti anak ta, kan nanakam ng ubing. Ay na bakit? Amumeten. Uray di mo bagaan ti anak ta. Amunan ti aramiden na. Mika, agawit kayo ka din. Wen, sir. Kasta ka di. Ang gayam, pasinsyaan nyo wala ko man ni Bunbun, Kas dyan na ngamin na talaga, at dasuksukir na. Awan ang yaman na, sir. Darawam kaming kenkwana. Day tati kanayon adimi pagkinaawatan, iti day di inana. Inrom na ngamin ni Bunbun. Amin nakayat ni Bunbun, itit na. Kas madlaw yumat, manunti taon na, ngam kas laubing pa lang agpampanunot. Ay, kas tagayam, sir. Okay lang mat, sir. Maawatan mi. Tana ibagayo matan ti makagapo. Agyaman akno kasta. Pagpaspasensyaan nyo lang kumanti anak ko. Wan, sir. Mia, ni Bunbun mo ti adda ijay gate. Kasla adda urayan na. Wan nga rod. Ala, umay ka. Asit ganta. Sige. Bunbun, panag-aawid din. Di ka kadipay agawid. Wan nga agpaiso, Bonbon. Ada ka di pa yung urayam? Awan, kaya't ko lang tiagis tambay ditoy. Kat, da kayo. Apay kanayon kayo ngagkuyog. Kat saan kayo mat ngagpaday ti kabibiyag. Di maysa, anak ti marigrigat. Idin to ta ti maysa. Baknang. Kwa. Sika talaga, Bonbon. Noan niya laditan ti masasaom. Ala, agawid kakit din. Tani, nalpasan ti klase tayo. Kasta ka di. Bunbun. Ingkakit di tulungan ni Papam. Tado ti trabaho ijay balayo. Tapno kay kayat na ka. Sige nga rod. Tainak man pa kanan dyan nakakulong amanok mi. Nagado nga min ti piyak ijay kat. Tapno dumakkel da. O sige, Bunbun. Kat padawatan da kamin to, intod dadakkel dan Wana. O sige, panawan kayon. Ay na. Uray kas dyan ni Bunbun. Nalakamot gayam akasarsaritaan niya, Mia. Wan, Mika. Nakaayayat nga rod. Oray kas day na. Nakaayayat akasarsarita. O sige, agawid tamatan tapno saan ta amarabyan. Aday ta. Nakadanon tan diti balayo, Mika. Wen, dumagas ka pa'y Ni, aday tagayam dananang gatatang mo. Naimbag amalamyo, auntie. Uncle. Ne, si kamot gayam, Mia, balasan ko. Ala, agi na nakapay. Sa kanto agawid di tabalayo. Sa nabali, taas si dagmatan ti balayo. Agmerienda kayo pa'y kinimika. Agyaman na, uncle. Ay na, naimbaglakit din tanaanos kayo amagmag na uray adayo. Awan anyaman na, auntie. Narawam kami mutan ka ni Mika. Wen nanang. No para kada kami. Asidaglaan ti pagpagnaon mi. Mala, urayan dak dito ya. Tainak mangala itinaling ta akamuti apag sangwan nyo kinimika. At tuyin ti kanan nyo. Mangan kayo na manok tapno dumakkel kayo. Nakayayat abuy-buyahan ti nga damang mangan. Ungayam, inak pa'y mangala iti inumenda. Mabit lang manok Tenak mangala iti danong nga inumin nyo. Bonbon, iho. Anya tararamidam dito'y kulungan ti manok. Pakpakanakdag iti manok. Ang mga mabisinda nga minan, papa. Kasta ka di. Wen, papa,
Mabit laeng. Tainak mangala iti danom nga inuman da. Sige laeng. Itaman pa'y anak panunot ti anak ko ti kastoy. Sigud matasan na nga raramidan. Good morning, Bonbon. Hi, Bonbon. Kumusta? Good morning, mat kada kayo. Mia, Mika. Agklase tayo manan. Agdangag, agbasa. Kung agkopya tayo manon, iti nakaatidog nga isurat ni teacher iti blackboard. Kasta ka talaga, Bonbon. Tagis eskwela tayo lakat nga ron. O wala, intayon. Tapno saan tayo amala daw? Intayon! Dadak kailan dagiti inmulak anatan. Kasla kaano laang day di pa nangimulak. Ang amita, mabalinan nga apitan. Isupay nga damailako. Tatang, nagdadakkelan dagiti imula yu amustasa Sige, tulungan kayon nga agapit. Alaman nga rod anak ko. Tapaman amalpas. Tulungan naktumeten amang repet. Tapno mapan ilako ni nanang mo. Wen tatang, kan kadwa akto ni nanang nga gilako kadagiti mustasa. Bonbon, iho. Adda kamot lagayam dito likod ti balay. Itay kapay laasap sa pulen. Wan papa, lepasak ngamin da ito yung project ko. Tapno maipas kumata ni jay teacher mi iti computer. Anyaya day ta. Agaramid kami kano iti computer keyboard, papa. Babaan iti bukod mi adiskarte. Kasta ka di. Wan papa, kanwan gayam. Naku na kanyak damiya kan Mika. Ano say sayatak ti agadal. Kan amok ti tumulong iti padak a tao. Adaw yun to kano ti maturong ko. Agpaiso ka di, papa? Wan, iho. Iswasi ka. Agsingsingpat ka. Wan, papa? Mia, kumusta nga taitan ni Bonbon? Oh, apay ka din ni Bonbon. Nalagip ko lang Kinapudno na. Maasyanak unay kadagiti kaskan kwa na. Wan nga rod. Oray siyak. Maasyanak matkan kwa na. Anya nga ta. No kanayon ta akuyugan. Tapno saan mat akanayon ngagmaymaysa. Wen anya. Sige, nasaya at day ta na panunot mo, friend. Mayat day ta. Tapno naragragsan. Nanang, Domingo inton bigat. Saan ka di? Wen, anak ko. Iso amapan tayo makimisa kadatatang mo. Ay, apag iso. Nagado dagiti mustasa nga inapit mi kan ni tatang. Nasayaat nga rod no kasta anak ko. Imbagla ang maila ko, tapno adda maigatang iti masapsapol tayo. Wen ay, kaduan kay itong aglako inton malpas ti misa. Wen, anak. Nasayaat launay. Mala, mangantakit din. Tapno saan nga agbaaw dagiti na idasar. Ay nanang, nakaado tayo iti na ilako Angam, addalat tabasit anabati. Sana bali, padasag to nga ilako ijay school. Bareng gatangan dagiti mamaestro kan maestrami ijay. Mala, si katimakam mo anak ko. Tani, nabambanugak nga agpaiso nagtaktak dara nagbambantay iti lakot na. Agawit tayo nga rudan, nanang. Tapno makay na natayon. Lunis manan inton bigat. Sa paag to ti bumangon. Taurnusak dagiti saan pa'y analako anatang. Taalaak ijay pagadalan. Nausam kat dagiti mamaestro mi ijay itinatnatang. Kastamot tan dagiti maestrami. Ay, maturog akon. Tapno makainanaak. Nagmalmalam ngamin at timulong ak kaninanang anaglako. Mika, nagbiiti panawanan niya?
Wen nga rod, Mia. Maudin atawan tayo iti high school. Ay, wen gayam. Ag-change topic taman. Among ka di. Madlaw ko nga dandakkel ang nagbaliwan ti gayam ta. Ni Bonbon? Wen, saanan akas idi anak kulit. Isa ang maragsakan ak unay para kan kwa na. Uray siyak mo't ami ka. No kayat mo, intan to pa Sharon intun Sabado, ija balayda. Wen day talagayam. Mia, Mika, da kayo pa'y lagayam dito. San kayo kadipay nga agawid? Ay, da kayong matgayam, sir. Wen, agawid kamin. Ay, wan gayam. Agyaman na kada kayo adwa, ha? Ngamin, babaan kada kayo. Madlaw ko tidakal ang nagbaliwan ni Bunbon. Da kayo lang amin ti makauawat kan kuana. Sir, Idinto tadag iti daduma akakadwayo. Patulan dalatan, katamuda mat akas jay na. Wano saan, karkarwanda nga ibuli. Adda nga min dagiti kakasta at tao, sir. Pagaayat dati mang buli. Una rod, isu adak kalaunay ti pagyamana kada kayo adwa. Da kayo tinagbalin nga instrumento, iti panag-improve ti anak ko. Awan anyaman na, sir. Maragsakan kami paikit di para kan kuana. uwan sir. Talaga ang maragsakan kami para itigayam mi. Ngamin, nakaragragsak akad kadwa. Kan, nasingpat matgayam. Kat kamao dyanan na. Agigiddan kami matla ang agmarcha intun graduation. Sapay ko Taora intun college kami. May sa nga universidad ti pagadalan mi. Uwan nga rod, Mia, Mika. Kat ulitak manan ti agyaman kada kayo. Da kayo ti inaramat ti Diyos. Tapno agbalbaliw ni Bunbun nga anak ko. Sir. Kat sapay la kuma. Taado pa'y ti pangaramatan ti Diyos kada kayo. Kasanak ti Diyos. Agiin nayat tayo. Kat di tay kuma mangidad daduma. Agsipod ta agpapada tayo apinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclain. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.